ambasa Tripura mota blok committee by wajib oro sudu Tripura mota ya YTF Tripura mota dara central committee tona district committee tona blok committee tona ebong village monitoring committee chairman member joto abang robai nijo ini 41 tomo ETA di Maman Salman tabu nailaha bari committee balai maka jung saimano ke Tripura o ETA di Tri Ongkoman onek songkam kaika Tripura o ETA di Nang Naik Muya Canai Cakui Canai Kali Pati Tripura komiti ni unggai bang ma Brok andolon asal sohosia ham kaino fight ni Brok fight time ni bising ni cini sorot dio jauh cini logi krika Brok ganang sama sorot Tripura Nogen Rojomatia Draw Kumaria Robindro Deporma ini Bijay Kumar Rangkol Brok ini netrite 1984 ini hai साल 23 अगस्त नो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेतृत्व जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने याफार जाखा आनबगे बेलाय तंथंमानि साल तिनि जों पगैमैया जों माल्लो सुइदान खैका जी जिनि लोगि क्रै ताबु समचरन Tripura Nogen Rojomatia Draw Kumar Riang Bijay Kumar Rangkol tabu chini logi tongko bokatang tongko tai gebang ma fighter ro chini logi kri phano broni porishrom je muya chanai chakui chanai ek ongai than sangai no sung e disi mamani mo birat kaisa sal kotor sal jeng aboni bagi no khatung khaja khai kha baksa khai jung 47 ojara tongnai Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman netritwe thansani maribai no sung tini ambasa palai mangka maikeno tini officially Tripura Tribal Areas Autonomous District Council je सरकार बाइबो तिनी जुनाल अफिसो पालाय जाबो गोबां मा पार्टी अफिसो पलिटिकली बुचुं पालाय मांखा अनबगै आं लो कोरोनो मनो कसानानि मुसुं मो सालपतो चिनि टीटीएडीसी मामानि साल मो बेलायखनो चिनि बगै नांकुमानि आगामी दिनोबो जों गाहाम खाय पालिलाय माननाय अबनो चिनि आशा बिसास जतन हामबाय।